keleng gejala. Daki hajar ngot kinong kershan bat kinong ilam kiba na kiseng UDP, HSPDP, Kongres bat VPP. Kila peniso LD Syak NPP kebalanang peniok bor yak NPP ha kejing ilang hamadan nilekai kan nativity. Kani ke laja ha kapor ba UMLA ke mau keruat ba Renington L Tongkar. Udang penkrek ban lek pai biang Syak NPP ha shwa ke election ar hajar pra. Ya kini kinong wan rung thamai lap yang burom da state president ke NPP ubadai ru sumbut menturang ba kejala ba prestun tensong. Hakini program ladan lang kinom ikmat barang ba kuntup iu ba esotun kakong emprin lengdo bar u Dr. Celestine lengdo. Ki nong ilam barim ke UDP bat HSPDP kila ong ba kani karai jongki kedai ba kila sakhi kampen roy hapok sarkar MDA 2. Uba tensong ula kentu yakid khot ban bu renti yak jing long jong keseng ban maham ru yak jing sya ilam bakla lang ba ka social media. Ha kejuk kopor ula penar ru yak projectionat suruk thamai na we loy syaranikor bat ke CNR di blok Hakatan Siliang Rilang. Dengan dekat patret, tohini nami, kum kain kum kasen, minum kelet banbu jing nuai berfang, bat semua baru banyak khot banyak bayar syuk nami sihman, ya kiwe 4 kilo kijor, kibadam don le sekabun sim kabas nutuk bakalah, bakin nyawan banyak don banyak trelang bagi. Kung siye sisen, bagi yo iya kata karoy kapa, bagi yo iya kata kabit kabian, ontang ke konstituensi, ontang gejala, lewat kali India berkawai, kan setting, kan nyau burong, ya ke parti NPP. Menteri Sarkar Beru MLA ke South Shillong Baksan Bor Shulai rupen ku burom ya wanggal lama ubalong samla wan ha kerdan gemenengkong ha ke eksamen SSLC ha ke Ambos Merit List ka program pen ku burom kala pen pa ya jing job jang ulama kum kapor ka basu sarong ya ke jela MEGHALAYA Baksan Bor ulong ba ke jing job ka pen i ya ke jing IT ke jing long runti bat kerukam kershan ke baklan ha ka pule puthi lapen ku burom ru ya principal bat kinahi kai ka gor kha Patshala Higher Secondary School kabala IMC mi uni samla pule ki no hikai kila kedo ba ka jingla ka jong u ban wan sakmat ka pen i ka jing IT jong ka jaka pule ya ka jing hikai ka bapatam uni menteri lapen slori ki samla pule bakinya biteng bat perkhat bat ban kut jengmut ha ka bapen urlong ya ki thong jong ki ha kalawe ka jingelang kala itu ya baro ar ki jing tbet jong wei po wei bat ka jing no senyang jong ka jaka pule sya ka jing job ha ka jing pule. I wish Wangala Lama and parents all the best, and in the remaining part of our life, it is my life experience which was taught by our forefathers that you should not forget 2 things to do in your day-to-day life. That is a prayer. When you wake up from your bed, first of all you should pray to Almighty God. And before you lie down to bed, also don't forget to pray. This is a very strong, strange things which will empower you in your ambition, in your life. The National Disaster Response Force ringkat bat kejing trelang bat ke DDMA West Garo Hills kala penlong ya kejing hikai Famex hakin riu teli kijaka pulih nadu ke arnyo terik uyayong hadu ke arterik ujamang. Kini kejing temu ban penbhai kejing penkrek ban yadai kejing jab sungsi apa yang kisamla pulih kinong tre bat kinong syang ke than tura. Ki kinhun jong ke NDRF kila penlong kejing peni halor ki but pelaj em ke CPR ke first aid ke rukom penkerja breu bat kejing rap bakar ki. Ya kini ke program la penlong ha kijaka pulih ke bentuk ya ke Dalu Higher Secondary School, St. Luke Higher Secondary School, Don Bosco Higher Secondary School, Tikri Kila, Ikfai University Tura, Selsela Higher Secondary School, but Don Bosco College. Ya kini kejing hikai la penya do Inspector Mehta M Kumar, Inspector W Khaleng, but Field Engineer ke DDMA U Camillus K Sangma.
ki kenhon be trelang ki la penlong ru ya ki jinglet jengo ya ki jaka bala ban syakta kentup ya ka dam ganol bat ki snong bamarjan ki he sarkar ki lang ba kani ka program ka thmu ban kre ya ki snong ki thau da ki sap ya da bat ban penduna ya ki jing du nong ha ka por baja ki jing ja basngosi ka District Legal Services Authority East Gentle Hills kala pelong ya ka program pensngu thu pajba halor ki an ha kya East Secondary School ka program ka kentup ya ki an bakongsan kentup ya Domestic Violence Act Workplace Sexual Harassment Act arhajar khatlai bat Immoral Traffic Prevention Act shihajar kandai spa san phnreu ki he sarkar ki pulit ki nong ai jingmut halor ka an bat ki nong shnong kilawan sa kani ka jinglang pensngu thu pajba wa Assistant Legal Aid Defense Council uba WD simply ulapan pa ki kendon an nagbenta ki hukum yada kajing kersan pisa ba kajing bahaya ki khna ulakdo babun kilong yeng kidang kyar nakaan da ka ba Kenya kum kini kimat kum kam shimet unong ai jingmut uba s pedang ula batai ya ki skim nalsa ki terwa ya kajing ajimut kajing erap pisa kajing kersan ha kaliang kajing sumar bat kajakasa Isab Inspector as the car ilakan tu ya ki kime ki pa bani kranshai ya ki jingma bat ki jing khai breu bat ki jing pensutho bat ki khna kami ke Thailand promise ki ong mudor pak put ki stai ong yu ekam ong kata bisau ya abi hon biang ko stai pak dai met ki kam ong yang blag we are talking open kam soromite kam patni uya kelami deo chim to ong uya kelami siap sap kat ni sini kena le asal tu ipi kena nang kian they are more intelligent than us ong mat start gi kat ni kena yo bi kena nang class 6 dan class 7 le kelam paneng le check mai start le tip le they are very intelligent ite dau ikon ki dang kian le kam tuigi to ro ong dang kian ikon item ho kelame ki chang ni ko tapi wa kam patang ni kena dang kian le yo buche yo start betul gi dengan rai nang kom ko sa tho wi ye jimut kata human trafficking jimut wa cha khayi guru hagan ni guru kom cha khayi dan tayang gibi kamai gi kami Menteri Community Social Welfare Association kala penlong yak jing sam jingbam temet had kya East Secondary School nen gasi ya kan jing tumula a jigrshan daka office ka District Social Welfare East Gentle Hills District kumbasa uspa angu kin khna ki basakta na jing bomyo ya jing bam jingdi ki batei kala yo jing mentoy na kan ka program lasame kini jing bam ha jing don lang Sub Inspector as the car bat ki he ka DLSA u WD simply beruba as pedang ka MCSWA kalau ang ba kajing temu kalong ban kersan ye khna ki baduna bam hagisnong ki basakta ki he sarkar ki lapan pa kajing don kam ban peteng ya kajing kersan kajing ai sngau ba bat kajing simbenta jong ki patba ka program kalong kadak ka banangkong jong ka seng na 12 dang ya ka house nam ar hajar khat nyo Agi kamatip ito officer ito popait na bentagi injecting drug user kamjole ya kini ki female sex worker dan nagaliang yung murkwa jingirap ikiba ne hamtam ha kini ki nutrition food ma ne ba yo iba to agi kon yung kito mg kita jingduna hay to wa kani ka bam gadi tamut ne tay daw ta sango iya ka office yung ka social welfare de ye ka o yarap i ma yo penjo ya kini ka one time kani ka is ki dry ration cha kini ki kon yung ki tengai skemi ba lengba kani ka jing mo ka thong yung kani ka jing to um ka strong connection mo ha perdi buki ha ka ka manu hikai ka manu ba mi ki kon yung nang yung man ki kiwa biang bam ka Rainbow of Sounds Music Academy ha kasing sajan kala play ya ke campus bapura ha boy rumbong lum dat kla hari boy district laseng ya ka dai kong derlin jovita mashring ha ubna jamang jongsnem arjar puar hamaubri kani ka academy kanang he suki menchwai kining jingshim class lepalong ha kisi sajan ha ka school Little Flower Higher Secondary School na kada ko jingduna ha ki kamra kani ka campus betmai menta kan penlai ya ka academy ban penlong class ha ki pedang tayo bat kan penklan ya ki rukom a jing hikai ha kani ka jing play lawan shim bentah dau MDC ka umroi constituency uba isnai hing
harengkat ki nong elam snong bat kit khot jong ka snong u ba hing ulai ro ya jing no senyang jong inong syam ya gani ka akademi bat ulapan pau ya ka benta jong ka akademi ha ka ban sandur ki samla ki badan sap ha ka put ka tem lapan kot ya gani program da ka jing syam benta jong ki samla pule ka balong ki dak jong mau jam ba kong san na ka benta ka ni ka jaka pule Resbam ya gani ka benta ka kraw yo i kiso jong kani ka academy baki tiap kambai tang i kina guna hangi ngayo so mene bang ki khum jong kani ka school kala pemi ru i gawi kina banwai shadu sapo Vietnam te ngaong ba nangai sakmat kambai tang shipit nam andai hat keleng jong ka pathei bakari India bagi kina school irang poi bak kirang kyo ka program penhap perda jong benta besar jong ke North East on Wheels Bike Expedition and Wow Car Drive lapelong hador barhol jong keluk Bhavan ya kini ke program lapelong da ka Amazing Namaste Foundation ke jing penpau ya ke jing kut jong ke jing net jengok ya ke than ke chairperson jong ke Women Commission ikong ya menlang sim ila ya ro ya kinang syembenta bad ila aiman sim ya ki ban bu jing tho ha ya ke jing syam jong ki ha ka culture u additional chief secretary HC Chaudhry ula ang ba ka ni ka sinjam ka gantiu ya ka jing itali ka jing snotho bat ka jing let jingwan ka badon jing kit kle ula benrap ya ka ni ka expedition ka don jing dai ru bat ka jing yo jing ai jong ye i jengai jong menteri rang ba do kri Narendra Modi halor ka roi ka par ka bagan thop lang ha ka than ste lam me ngi u chairperson u Atul Kulkarni ula yaro ya ka jing long jing man jong ka than bat penpau ya ka jing thmu halor ka boarding bat ka jing sngany ha ki surok ki nong sim benta ka kriti kandhal ka le tho ya ka jing sam jong ka da ka basungu ya ka jing bha jong ki nong song snong ka kolshor bat ki jing bam tan rai. So Amazing Namaste is an open platform. It is a Section 8 company. We can take up any initiative and we have been doing that. We have the proud privilege of being the only Guinness World Record holder in the state of Arunachal Pradesh. We achieved that when we did the formation of Jai Hind in the tricolor in the form of helmets, and that was done at the border town of Tawang. And all those helmets subsequently we donated to the bikers in the region because, as you have seen and experienced, the roads are improving, the infrastructure is improving, but unfortunately there is very little awareness about the road safety. I'm sure some of you have encountered the challenges while driving. So we are here for these initiatives such as road safety, Dekho Apna Desh, clean energy. This time Mentang ini pa si kubor na kaleng katan si telam mi ngi. Ya kan usip jong kinyos pa arhu arngut ki kertong ha asam ansarai ha kaba ka jingnyo vote kan sedang ha ka sautrik ujemang ka jingnyo vote kan pentikna la ka NDA balai lam da ka BJP kan yo ban thau sarkar ha ka sien ka balai lenter ne ka Congress kan wan phai yang ha ka bor sensyar an penlong ya ka jingnyo vote na ka benta jong baro shispa arhu tuli ki assembly constituency ha ka leng ka jela an play ya ki EVM ha ki soho tuli ki jaka nyo vote ha ki live tuli ki district ki bor penyat ki la penbiang ya ki lat bahara ki perking ha baro ki jaka nyo vote ki tayo jong ka jing la patba ki la penlet jing mot ha ka jing pensu tho ya ka san perthe ki jing penpoi ya ka jing bha jing miat bat ka jing angnot jong ka than ka he sarkar ki le tho babaro ki jing pen khre ki la dam na ka banta ka jing nyo vote ka bayat bet bat ka basai जगह पे काउंटिंग होना है 5 LACs के लिए, तो उसके हिसाब से हमारा दोनों सेंटर्स पे ऑलमोस्ट 600-700 पुलिसमैन का डिप्लॉयमेंट है और उस डिप्लॉयमेंट के सिवाय भी हमारे हर एक थाना में एडिशनल फोर्स दिया हुआ है जिससे पोस्ट काउंटिंग हम कोई भी छोटा इंसिडेंट होने से तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाएं और तुरंत उस पे एक्शन ले पाएं। हमारी तरफ से यही चेष्टा है कि हम कल काउंटिंग अरेंजमेंट भी बहुत पीसफुली करवाएं और पोस्ट काउंटिंग भी बहुत पीसफुली अच्छे से करवा पाएं।
Lapan lang yang kejingan pajbak dah ke United Protection Committee bat kiwe kikin hon ha Manipur. Ya kini kejingan lang pajbak layalam da u convener u toksom lazimba Eli Tazi harengkat kinong mikmat na kibor punya senong beper. Kinong simbenta kidawa ya kejing yada ya kejing embat kimar kemata bat berwan rak biang ya kesuk kesan ha kejela. Kejing lang kaweru ban le persyai kam bentriem bat kejing ma ya kejing suk. Kinong penyat kilamaham bandawa penhap sorkar lada lak ban penbaik ya kejing Kila kentu syuk-syuk ya keseng bahalang bat ya ban yatli bat penklan ya kejing persyang lang. Ha kini kejing lang lakan mau buram ru ya kitu kebeleduk no ila kejing ha kini kilas namba ladap. Two agenda, that is the government should protect the life of the life of people and property and maintain peace and law and order, and it is the really is not against the government. It is the empowering the government to protect the people of Manipur and maintain law and order, and we demand that root out cookie narco terrorists from Manipur and resolve the present crisis of Manipur. Mentang ini pajak kubor na keleng keri. Kejingnya ya ki vote ha ke election syaki yang dorbar thawaan jong Gejala Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Assam bat Puducherry kan long lesai kesngi. Ha Tamil Nadu kejingnya kan long ha ki hinrupo artli ki jaka bala bu kerpang nadu kepor probaje mestap. Ka West Bengal kan saki ya kejingnya ha keleng ki nyup teli ki jaka ha po kejing pahara ka perking. Ki bor penyaj election kila pentikna bala pendap lut ya kejing pembet barok ha ki jaka nya vote. Labu ya ki lat pahara ki babon ban pentikna ya ki jinglong ke basai ka jingnyo kan sedang daki postal ballot shwa ban shim ya ki vote na ki EVM ki bor badek mi ki temu ban pentikna ya ki jingnyo ka ba yaj bet yaj renti habaro ki jala. Kendai ngut kebriu kilayap hadin ke jingkem ding jong gawe ke yang sa ke basau mala hanong ba dali ha step jong ke singi ublai ya kani ke jing jala ya thu ba kalaja ke por sauduna men step ha than vivek vihar ki tli ding kila saphyang step ha keleng ki yang sa ha ke mala ke baar ke balai bat ke basau kinong pelip ding bat ki kunhon pulit kila let sa ke te ke jaka rengkat bat ki tiar pelip ding ki babon na ke bentaban pelaj kumbas po hadu khatsan ngut ki basa ha ke te ke yeng lapan kerja no hagapor balap nong ya kejing pelaj arngut naki laman saw malumala bat lapan kit syaki hospital banyo jing sumar kibor penyat kila sedang ya kejing tok kit ban lap ya kedaw jong kejing plu jong kate kiyeng एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी और बहुत अभी और भी चेक कर रहे हैं लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है इस ये पोजीशन है बॉडी होगी. National Testing Agency kerapelong ya ke eksamen need UG arhajar penrium takasi hakeleng keri jan arfulai lakngut ki samla puli kelele ya kene eksamen kabadai kawai ke eksamen undergraduate entrance ke bahai do ha India kene ke tes kepentikna ya ki jingrung ha ki jing puli MBBS BDS bat ki jing puli ke biadai bat ki jing sumar ya kene ke eksamen lapelong tang sisin nadu kapor ar baje no phaisi hadu kapor san baje janmin la penlong ya ka leng ba ka offline da ka basu tho ha ki jaka penlong examen ha ka lengkri ki samla pule ki la poi dang kloi ha ka ba ka jingkhang ya ka porung labu a ka por shi baje shi teng no phaisi ki jingkli ki dan baro shi spa properly bat ki kit nyospa arpo marks तैयारी तो जितना हो सका था उतना कर लिया पूरा. अभी
देखते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। अभी देखो मेरा क्या सीन है कि मैंने पूरा दिया है अपने हिसाब से। अगर क्वेश्चन पेपर जैसा आया उस हिसाब से लिखेंगे। और मेरा सीन क्या है, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, ज्यादा फोर्स नहीं करते कि यार तुमको लेके आना ही होगा। तो ये क्या अच्छा बात है कि सपोर्ट दिल से और सपोर्ट मिलता है कि यार ऐसा पेरेंट्स है तो फिर डरना क्या है। Mentang ni pasi kubor na keleng pertai. Ke Iran kalau terwai ke jing temu ke badan kan art lagi kimat ban penbaik ya ke jing lek jing wan nang ba ke Strait of Hormuz. Deputy Speaker Ali Nigzat ulang ba kate ke jing temu ke kentup ya ke jing khang ke jahat jong ke Israel ban rung sha kate ke Duriau. Ki leng na ke ri ki ba persyak kila bandon kam ban seu bai lutsan na ke bentang ke jing julor na ke thma kat ba ki wei pat ki don kam ya ke jing bit jong ke Iran ke jing terwa ke pen scam ya ke ying senshar jong ke Iran halor ke te ke Duriau bat ki jing a jing bit bat ki khajna ki ba ya dei bat ke jing ya lenti ki jing seu na ke bentang ke jing ya lenti kila ban kan thup ya ke pisah ni ki wei ki rukom seu da ka ba khamjet ya ke pisah jong ke Iran ka rial ka tenat platingka jong ke US kelemaham bagi company ki basiu ya kum kini ki jing siu kila ban sha penstom kat kum ki kendon ke beladon lupa ka Pentagon ka laong ba ka jing penbun ya ki sipai Duriau jong ke US ka badang ya sakmat kala takjur ya ka jing mi jong ke Iran na ka umpanyang Presiden ke Amerika Donald Trump laong ba kala bandon ke jing sedang biang ya ke jing hap thema da ki sipai halor ke Iran laong ba ke Iran kadang wat ya ke jing yate kular bat ke jing keren ke bang ya sap perang menta Trump ula batai ya ke jing khang dam jong ke US ke bang ya sakmat kum ke perlok ke bayajan bha bat laong ba kadang yai ne klem jing persyak ula kan thoi gid khot jong ka Congress da ka baong ba ki jing le jong ki kila ban kta ya ki jing kran yasuk jong ka US ya kani ula kran haba ajing kran cha ki nong tho kubor shwa ban kiu ha kaling sun Air Force 1 ha Florida ha ka ba dei bat ki kam ya dari utram ula pentik nai ki jing tumu ban penduna ya ki jing don jong ki sipai jong ka US ha Germany palat ya ki jing don ka bakam men shwa ka Pentagon kalau ong ba kani ke sinjam kalawan ha pedeng ke jing ya kan at halor ke Iran bat ke jing ha ka khai pateng bat ke Europe very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. Any questions real fast? Mentang ini pas ki kubor ya lek kai Kalumpung All Garo Hills Open Badminton Championship Arjar Punreo ke bapra kalakut no ha indoors sports hall hawakana ha tura ha kesni satjan ha kani kalumpung balai sni ke balas sedang nadu kalai putrik uyayong ha du ke artrik ujamang layu I ya jing wani simenta da ki sispa laingut ki noi lekai na keleng kerilom garo ki don barok sispa lai pu artli ki jing yakun ki balapen ya lekai ha ke benta baperu per berkentup ya ke under 15 bat ke under 19 bat ke open categories ha ke jing lekai singles bat ke doubles ki noi lekai ke West Garo Hills ki lalak ban ya lekai bha ha ke ba u git chak ula job ya ke jing lekai singles jong ki senrang bat doubles ru kumju bat u six birds ula yo kur lightly ki kusnam ha ke jing lekai jong kin thai ka singte kala yo ra ya ke nam la du ha ke jing lekai singles bat doubles ru kumju ha ke ju ke por ki nong lekai ke North Garo Hills ru kila la ban job ha ke jing lekai ke bakongsan ha ke jing ilang penha perda lawan isim menta UMDC u Graham Bell e sangma bat ki wei pat ki nong penlong ki laong ba kani kalumpung ketemu ban penyo ya kerensan ban itu igisap ki pong bat ban kentiu ya kejing lekai badminton ha kathan using this tournaments for the entire Garo Hills, it gives us opportunities for all the players, for enthusiast players, to show their talents
And in fact, it's kind of a tournament where we identify the talents they have, what kind of their challenges they can face. Because after having this kind of tournament, they can move out to the state level, and they get the exposure also. So for this, that is the main motive, and in fact, it is a platform for them to showcase their talents. Kanong tmai kalayo ra eknam la du haka second interdong under 15 football tournament da ka bapenrem ya ka musha da san la lai lengba ka tiebreaker. Kajing la kai final kalong ka ba yak hat bha ka bapen I ya ka jing klan na baro art league kinhon. Ya kan ka lempung la penlong da ka umsaw nong Bri Junior Sports Club han nong po. Ha ka program penha perda lawan yashim menta da ukong san uba ai bor leng do harangkat kinong ilam snong bat ki reu rang ba. Usamla Dorimon Lamarai jong kamusya ula sajit ku menoi lakai bekan sai tam ha kane kelempung ya ke kusnam ba yo thap bun kol do la ya samlang hapdeng u hilarious pamsong jong kanong thmai ba u pen bha tron jong kapdeng kebet u kinong a jingkren kila pen slori ki samla ki bedang khidang san ban long ki ba ai tilot bat bandon ki jing angnot ban kiu saprang ha ki jing lakai. Tim mentang ni pek ke jinglong jeman ke semneng hakaleng ki bentah jong ke jelah. Hatura ke jing kriat kalong 40 degree Celsius bat ke jing shit kalong 40 degree Celsius. Ke jing sengam kau hau mentah ke sing kalong rupsan nak ispa. Ke jing hap selap kalong 0.1 mm. Haba pai pan hanong ba shalong ke jing kriat kalong 40 degree Celsius bat ke jing shit kalong 40 degree Celsius. Ke jing sengam kau hau mentah ke sing kalong propon riu nak ispa. Ke jing hap selap kalong kendai 0.5 mm. Kat bahajawai pat ke jing kriat kalong 40 degree Celsius bat ke jing shit kalong 40 degree Celsius. Ke jing sengam kau hau mentah ke sing kalong nyupun riu nak ispa. Ke jing hap selap kalong lai pun riu mm. Ke sundeng kandum lo hatura shalong bat jawai bat kelaru bandan ke jing hap selap haki bebon ki jaka. Syawab benpoi syaka bekut jong ketuk kubor ngipip yang sesen ya kimat bakong san. Daki hajar ngut rung NPP kinong gersan bagi kinong ilam kiseng san perteh hamau kerwat haswa ke election ar hajar ar pupra. Penkub Burom Menteri Sarkar Baksan Bor Shulai ya bawan nengkong hak eksamen SSLC Uwangga Lama ya ro yak jing ai tilut bat ke jing wan syakmat ha ke pule putih. Kanusip jong ki nyospa apu arngot ki kertong ansarai ha ke ba ke jing nyo vote ha asam kan sedang la syai ke si ha ki sispa arnut teli ki konstituensi ha rengkat ke jing pahara ke ba perking. Bat la penong ya ke eksamen need UG arajar pemriu ha keleng geri ha ke bala dan live arpulai lak mut ki samla pule ki bele ya ke eksamen ke balong tang sisin. Dia perlok ketung lepoi sekebekut jong ketuk bor jong mentah ke janmit haduk bangin de siam yang bat pi la syai ke sini ke blai pi barok.